Lep pozdrav z komentatorskega mesta v Mariborskem Ljudskem vrtu, drage prijateljice in prijatelji nogometa, dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Derbi 24. kroga bo tretji obračun vodilnih moštev v aktualni sezoni našega državnega prvenstva. Prvouvrščena Ljubljanska Olimpija gostuje pri drugouvrščenem večnem tekmecu Mariboru v že 160. izvedbi večnega derbija. Zdaj po napaki Silve do žoge Jan Repas, pa njegov brat Žiga, krasna akcija in udarec Repasa, obramba Vidovška, torej v 14. minuti prvi strel v okvir. Zdaj pa beži Benjamin Tete, Ratniku Tete in obramba Vidovška, najlepša priložnost na tekmi. Potem pa je žogo izgubil Silva, pa znova Grlić in to je prekršek Pedrenja in Španec dobiva rumeni in drugi rumeni ter rdeči karton za Manuela Pedrenja. Izključitev torej pri Olimpiji v tretji minuti drugega polčasa, kar pomeni, da je res Pedrenjo dobil tisti rumeni karton za prerivanje s Tetejem v zaključku prvega polčasa. To je zdaj težava za Olimpijo. Kako jo umakneš stran? Elmas z novim predložkom, priložnost za Maribor in celo vratnica, mislim, da je tu pomagala Vidovšku. Širvis je bil v priložnosti, Bartuk Elmas, nevarni so njegovi predložki, tokrat se je odločil za drugačno izvedbo in žoga mimo gola. Do strela je prišel Repas, spet jasno Elmas, tokrat boksa Vidovšek in še konec nevarnosti. Sudani je prišel do žoge in gol! 1:0 za Maribor, Hilal Sudani v 77. minuti. Ja, prišlo je do trenutka, ko je žoga odbila, vrnjena v 16-metrsko in padla na tla. Se pravi, v tem trenutku, ko gre žoga v 16 metrov, mora se napasti prvo žogo, ne sme se dovoliti, da pade. Izkušeni Sudani je pa to sprida izkoristil, zaustavil in pa zabil pod prečko. Hilal Sudani do 6. gola v tem prvenstvu, 25. skupno v dresu Maribora v vseh tekmovanjih. Poglejmo še enkrat, Rekik je vrnil žogo pred gol, Sudani je bil tam morda tudi v prepovedanem položaju. Ne, Ratnik ostaja za njim, Ratnik ga drži v igri. In takole je zabil Sudani pod prečko, medtem pa menjava, Meril Woto prihaja na mesto Žige Repasa. Izvrstna reakcija Sudanija na majhnem prostoru in Mariborčani so prišli v vodstvo. Hamed Begović samo do Repasa. Rekba, Elmas in Širvis. Se je na tleh znašel Alex Tam in rumeni karton, pa tudi rdeči karton za Bartuga Elmasa. Drugi rumeni karton za turškega vezista in izključitev tudi na mariborski strani, že na drugi zaporedni medsebojni tekmi rdeča kartona na obeh straneh. Čakamo seveda na počasen oziroma ponovljen posnetek, da vidimo, kaj se je dogajalo. Ja, zanimivo bo videti, sicer nisem izdelo, da je šlo za prekršek. Prije do kakšne uigrane kombinacije. Dofo popolnoma osamljen na levi strani. A ne, zdaj gre noter. Mislim, da bo šlo za neposredni strel. Ja, Blanko bo poskusil prek živega zidu in mimo gola. To je bila najlepša Olimpijina priložnost na tekmi v 90. minuti. Govea. Tam je padel
In zdaj je Dofo potegnil naprej, Agustin Dofo ostro v sredino, Govea prihaja do žoge in do strela, blokiral ga je Odžo. Gospod Derbi z Hrvaške postaja gospod Derbi tudi na slovenskih zelenicah Hilal Sudani. Čestitke za zadetek, čestitke za zmago, spet ste bili mož odločitve. Prvi svega hvala za vaše čestitke i prvi će čestitam naše navijačima. Danas su došli krsetu da naša pomogne. Evo i drugi za čestitam su igrača. Danas za ovaj top utakmica danas. Naravno danas je bila jako bitna utakmica. Evo, pobjedili smo, zaslužena pobjedu. Evo, -3 sad, idemo dalje polako. Trda tekma, pravi derbi, malo je bilo te tekoče igre, veliko prekrškov, veliko prekinitev. A normalno, to je derbi. To je uvijek, ako vidite svaki derbi nešto ovako, evo agresivnost, trebate biti strpljen. Nema šansa da možeš pobjediš 5-6-0 ili nešto, uvijek derbi ovako 1-0, 1-1, 2-1, uvijek je nešto blizu, ali kako ste vidjeli danas, znači mislim da je bio pravi derbi, evo. Ima svega, ima golovi, ima dobro atmosfera, ima kartoni, ima sve, ali ništa, evo, mislim da, nadam se da smo igrali jako dobro utakmica, mi i Olimpiju, i onda mi smo zaslužili zmago, evo, to je to. Z vašimi izkušnjami se zdaj odlično ujemate, tudi z mlajšimi fanti, tistimi, ki so prišli po zimi, vse bolje izgledate skupno v napadu, bi lahko rekli. A dobro, kako sam rekao prije, stvarno meni ovaj let meni nije bitno, iskreno. Ja radim svaki dan i uživam, jako dobro radim i zahvalim moj klub koji meni vjeruje, naravno da igram svaka utakmica. Naravno ja moram povratiti ovo povjerenja. Normalno dobro igram, zabim i zahvalim isto su igrača, oni meni isto pomogli. Evo ništa, meni ove godine ili ne godina radimo, pobjedimo, treniramo, evo bitno da Maribor zmaga i na kraju ćemo biti zasluženo neki mjesto dobar za nas. Sanje o naslovu prvaka su odprte? Mislim, evo sad smo na -3, a nikad se ne zna, ima još utakmica pored nama. A dobro, idemo utakmica po utakmica i onda vidjet ćemo. Mislim, smo blizu sad, bili smo -9, a evo sad -3, znači možemo reći kad smo malo blizu, ali bez pritisak. Ali idemo utakmicu po utakmicu, korak po korak i onda vidjet ćemo. Hvala in še enkrat čestitke. Hvala vam. After minimal defeat for your team in Eternal Derby, first thoughts, I guess it's not that easy. Well, the game was very clear, different two moments. When we were playing even players, I think we were controlling perfect the game. And we talk before the game. We talk about the issues with the cards, don't take any provocation. And one of our players took a stupid yellow card. We said before the match 100 times and happens. And then we talk again in the halftime and coming to the second half and happen again. So all the matches we have lost has happened the same pattern with stupid yellow cards, second cards, or direct stupid red cards. And playing with one player less is a different game. We tried to defend good and to try to get one action in the transitions. We were not able. We conceded one second action in the corner, and then when the game was again even, we were close. We create chance to draw. At the end, this is the defeat. Okay, we are still there. We have 3 points over, and we have to continue and learn from that. But this many times we are saying that we have to learn from that. But I know, I understand. When you have young players, this is normal. That happens. They need to pass these experiences to learn, to understand how important it is to be focused, to pay attention, to listen all the time, because in small details change everything. I think this is maybe the first game in whole season that Olympia went without shot on the target. Well, first half we were playing against the wind. That was very tough. If you see, we were hardly able to connect with our forward players because the wind was against us. So that was the opportunity to use in our advantage in the second half. But when we lost the player, then the game was different. But also we had again in the last minutes very good chance. They blocked a very good action from Jordi. So another interesting, complicated game is ahead of you against Mura, who has, with the new young coach, battle for the championship is completely now open. We start the recovery of this game and we start the preparation also for the next. Thank you very much. You're welcome.
Ljubljanski kapetan Marcel Ratnik, verjamem, da ni enostavno stopiti pred mikrofon po takšnem dvoboju, ampak to je bil derbi v pravem pomenu besede, trdo na nož, tudi iskrilo se je od prve do zadnje minute. Prvi vtisi nekaj minut po zadnjem žvižgu. Ja, nažalost se ni šlo po naših željah, seveda smo si želeli derbi dobiti zmaga, da bi še naredili večjo razliko. Bil je res ta prav derbi, mislim, da ni bilo neki dosti priložnosti na nobeni strani, bolje bilo neki, v sredini se je večinoma dogajalo. Žal smo naredili preveč napak, mi po mojem mnenju, in tudi nismo si neke 100% šanse naredili. No. Ja, ravno to, tudi v tej sezoni, ko Olimpija recimo ni dominirala v posesti in tako naprej, je prihajalo priložnosti danes brez strela v okvir vrat. Ja, ne vem, napadu res nismo danes bili z glavo, res nismo prišli v šanso, preveč je bilo teh napak v podajah v zadnjo, v trečjo zono. Kaj zdaj to pomeni za nadaljevanje sezone, 2 zaporedna poraza? To se je zgodilo pravzaprav prvič letos Olimpiji v tem tekmovalnem obdobju v prvi ligi Telemach, ampak marsikaj se še mora odigrati, Maribor je zgolj na -3. Ja, še vedno smo prvi na lestvici, pomeni seveda, da so se nam približali, ampak če bomo mi igrali tako, kot smo v prvem delu sezone oziroma že prejšnjih tekmah, bomo to razliko zadržali oziroma še verjetno povečali. Tako da se nič ne bojim, fantje, mislim, da bomo to sprejeli, seveda moramo sprejeti to poraz. Se bomo naučili seveda iz tega poraza in mislim, da bomo šli v naslednje tekme še bolj zbrani. Je pa verjetno kljub porazu za vas pozitivno, da ste zdržali vseh 90 oziroma celo več kot 100 minut, poškodba je pozabljena. Ja, poškodba je pozabljena. Najlepša hvala. Hvala. Boštjan Cesar, iskrene čestitke za pomembno, zlata vredno zmago v boju za naslov prvaka. Zdaj ste povsem blizu Olimpiji. Kar dolgo ste se zadržali v garderobi s fanti. Prvi vtisi? Hvala za čestitke. Zelo sem ponosen na fante, kako so odigrali 98 minut. Res borba od prve do zadnje minute na vsako žogo. Mislim, da smo si danes zaslužili zmago, lahko bi bila še večja, ampak vsa čas fantom. Lahko bi rekli, pa pravite me, če se motim, da je tale tekma spominjala na tiste derbije v vaših italijanskih časih, trda tekma, ogromno prekrškov. Na nek način se igra sploh ni mogla dodobra razviti. To so derbiji, derbiji so zmeram napeti, tako da veliko faula, ampak jaz mislim, da danes ni bilo nobenih ekscesov in dobra atmosfera, tako da naj se Maribor veseli, navijači so bili 12 igralec od prve do zadnje minute, tako da je bilo res lepo igrati. Ko ste ostali z igralcem več na zelenici, sprva seveda ste potem prihajali v vse več priložnosti, ampak takole strani je bilo videti, da na trenutke tudi niste bili najbolj zadovoljni. Kako so se odločili fanti ob tisti igri z igralcem več? Pa mi bi mogli že prej zadeti gol, da mirno tekmo pripeljemo koncu. Imeli smo, če se ne motim, 3-4 res čiste ali pa pol čiste šanse, da bi malo boljše reagirali, bi lahko zadeli, ampak dobro, tudi jaz sem bil nervozen, želel sem za to zmago, tako da res je lepo. Na koncu pa kar množičen obisk celotnega vodstva kluba, bi lahko rekli, kar nekaj turških predstavnikov je bilo tu v srcu Ljudskega vrta med garderobami. Verjetno so tudi oni zdaj dali neko dodatno energijo, da vedo, da stojite oziroma da stojijo za vami in da je na nek način lov na naslov tudi na Olimpijo odprt. Seveda, oni so od prvega dne z nami, se slišimo, kontaktirajo, živijo za Maribor in seveda, če so oni tukaj in če zmagujemo, bi bilo dobro, da vsako tekmo da pridejo na vsako tekmo. Trenerji radi rečete, da je vsaka tekma po derbiju najtežja, zdaj prihaja povsem drugačen izziv. Primorje v Ajdovščini, tam ste v vlogi favorita, ampak te tekme je pogosto najtežje oddelati. Mi smo se že enkrat upekli proti Primorju, tako da bomo mogli se dobro regenerirati. Čakajo nas v 5-6 dneh 2 tekme zelo težke, tako da gremo tekmo po tekmo, morali se bomo dobro pripraviti in potrditi to zmago danes. Boštjan, hvala in uživajte v slavju. Hvala tudi vam.